Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun biz Gollandiyadagi Arnhem shaharlik hukumatning oldida namoyish qilyapmiz. Yana mishalikka o'sha Arnhem shahridagi, ya'ni partiya deganda bir partiya Uyg'urlar haqida bugun Arnhem shaharlik hukumatda majlisda bu vaqtda yana Xitoydagi bulayotgan, yani Uyg'urlar yaparatgan qirg'inchilik haqida bir suhbat olib bordi ekan. Bu Arnhem shaharlar Xitoyniki Wuhan shaharniki bir do'stlik aloqasi bor ekan, mush uzish. Yani Uyg'ur qirg'in sayyorda mush uzish haqida bir majlisda bu vaqtda, yani parlamentda paranglik bu vaqtda suhbat o'tgan bugun kechda. Buning uchun biz namoyishga keldik mana. Bizim Uyg'urlardan bir qancha aylam bor. Ana kelim shahar hukumatning har qaysi a'zolarimiz keldi. Ulardan paranglashdik, bilan namoyishni boshlaymiz. Hozir mana shu televizordan suhbat qilyapti bu vaqtda. Mana qarindoshlarning so'zlari. Today there has been a demonstration here in Arnhem about a city partnership with Arnhem and Wuhan. The city partnership is questioned again, but it the demonstration is about cutting the partnership, and the city of Arnhem has to cut the partnership, and if they don't, they have to show that why they didn't, and human rights need to be a very important part of the deal. Wij staan vandaag hier voor het stadshuis van Arnhem en er is vandaag een stemming voor de stedenband om het verbreken daarvan tussen Arnhem en Wuhan. Arnhem heeft al heel lang stedenband met Wuhan en daarmee hebben ze de mensenrechten situatie nog niet echt aan de kaart gezet. En wij staan hier als Oeigoers gemeenschap om te laten zien dat wij liever geen stedenband willen zijn. Ook om veiligheid van de Oeigoeren, maar ook om dat wij samen achter mensenrechten staan en ook achter de normen en waarden die wij hier in het Westen hebben. Wij hoorden helaas dat er net geen meerderheid is in de coalitie, dat er wel meerderheid is in de coalitie en de coalitie ook voor gaat stemmen, waardoor de motie waarschijnlijk niet gaat halen. Maar wij staan hier in ieder geval om ons stem te laten horen. Ana mishaga butun tashviqotni kelib tuzdik. Mana shu Arnhem shaharlik hukumatniki oldi mana. Eski Sovyet zamanında Türkler var. Çok kırıp tatarlar var. Karaçay Türkler var.